subiramo cyane uko dutanye amajwi ataryaza ndagira ngo ukurikire unarebe nutareba birakureba fakuba nakiriye yawe Distant Horizon Ananti Singh presents nabaduteguriye neza cyane filime yiswende Distant Horizon Video Vision Entertainment Production abona bateguye neza cyane tangira ni ndege zindwanyi miji super Gulf, the preparation is over. The real battle only days away. baravuga ngo imyiteguro yo gutera muri Gulf imyiteguro yari irangiye icyaburaga kwari gutera muri Gulf igihe Iraq yateraga igihugu cyitwa Kuwait And uncompromising. abongereza bamaze kwinjira mu ntambara n'abanyamerika The mother of all battles. But President Bush demanded that Perezida Bush yari London ni mu Bwongereza leta ya Amerika y'Ubwongereza umva amagambo ye Another Vietnam. iyi ntambara tugiye kurwana nabwo ari ndi Vietnam A protracted, drawn out war. iyi ntambara tugiye kurwana ni intambara yo kureba ko Iraq yarekera gutera ibindi bihugu igihe Iraq gusa barakwereka ntabwo ari abanyamerika gusa bagiye n'ingabo za SAS n'abatasi b'abakomando b'abongereza ntabwo byagarukiye aho gusa Hereford mu 1991 igihe intambara yari irimo kurangira Iraq imaze kuva muri Kuwait ntabwo ari abongereza gusa abanyisirayeli Iraq iri hafi ya Israel urenga Syria ukinja muri Israel yari yagowe ubwo Iraq yavugaga kuri bwihimure niba irasa ikarasa kuri Israel byagenze bite umugabo mwibuka mu filime kitwa Byeworofu wongera umwibuka mu kandi filime kitwa 300 baba ugiye Back to 20. Bacon sandwich. It's mine. nakanje ubwana buri hakurya burimo buraganira mama arimo arasezera papa igendere ntabwo buzaho papa agiye mama w'umwana papa bari bamubwiye muri service bidatinze barakwereka undi mukomando nawe wahamagawe muri service ako she ko mbona ufite freshira aho ngaho she binabo bari barimo kumuhamagara kuri telefoni commandos in service n'abakomando kuri sa ina ntungasi benshi cyane igihe cy'intambara kigeze bava mu mago badasezeye hello Yeah, I'll be right. Carl ndakumva urashakwa mu kazi cyari igihe cyo kwerekera uyu mugabo nakubwiye mwibuka mu filime kitwa 300 wongera umwibuka muri Death Race filime yitwa 300 umwibuka no muri Byeworofu A birthday. madam Shit. stay He's old. I missed every one of them. gusa amuvuga agomba kugira icyo akora kumbe wa mukomando uko agiye kuva mu rugo ndakora hari ikindi cyasaze gikubita amayoga akarana n'udukobwa nawe n'umukomando n'abongereza barakwereka bagiye kuva iwabo igihe abanyamerika bari mu ntambara abongereza nabo bapanga kujyayo bakarangiza ibintu see you bamwe nuko basezeye ba madamu uyu nibwo yarakiva mu gitanda ntabwo umudamu yamubwiye aho agiye amwandikira rero akagambo niba ngombwa araza akabona ngo tuzabonane n'Imana ibizi yandikaho n'izina rye Melissa madam There you go. nako se akakana gasana seku uramutse utamboye ujye umenya ko umwana asana seku nawe arasa n'ubwira madamu ko agiye gupfa commandos You take care of mommy. uzita kuri mama sha you take care of mom papa ntugire ibajyo byoke byo mu rugo njyabikemura commandos undi araza satira undi nawe aramwakira aho bagiye kujya kuri kintu narebe byabi moto buri wejeje ibigori wese aragenda karangura n'ibyatwarejeje bayijyaho Yewe hakuna ni marari mchaka uburyo benshi barimo barasezera abadamu babo ariko ntibababwire ko bagiye Power of attorney, remember? House buying? We still haven't exchanged contracts yet. urabona ko ndimo kugerageza kuba nahindura za control bitekereza wiki umugabo hakurya arimo arasezera madamu nawe yahinduye akazi undi nawe hakuno buhoro barakwereka kuna komando bagenda bavanwa mu mujyi buhoro undi nawe nko sheni ni munsi ko yahuzaga inzoga se no waruzi kiri buzinduke kimbaho It's off, Andy. nuramuko mbonye ntinze yo ntuzagira ikibazo tuzaba turi kumwe nzabandi nabyumva sheni ndabyumva arangije amwaka petit bisou time to go to work imirimo basabye irabakeneye bakazi basabye kiraka cyabonetse ariko ikibiraka bagiye hari ibiraka bari iryankurye ibiraka byo kujya mu mashini tekereza madamu niwe wamuhaye rifute uyu we yamenye neza mugabo agiye kuko mugabo yari umusirikare abizi kubitana na mugenzi we nawe umudamu wamugejejeyo ntabwo bagiye kubapanga akazi Which is very important, Andy, especially when dealing with ruggies. Yeah.
ibintu ni ingenzi bisa naho baduhamagaye bari kuri gahunda basa n'abagiye kujya mu ntambara zitoroshye kumbe hakuno hari undi mukomando w'umusazi yewe sheri we yewe ntawe uzapfa muri twe ubu ariyo unengo uyu hakuno mandozi buhoro buhoro ndagukunda wagarewe ariko urabeho kigo Where's Tony? mwana Tony where is Tony nawe babona uriya muswa nibutse hano ari muri aka kanya arara muri club ni hamwe babyinira muri mu kabyiniro Kigali we bajya kureba cya Tony cyo kiracyari muri bwate kumanywa kiziraramo na kumanywa kikaba kizirimo Tony commandos there icyo mama kenje we dore umusazi wokatwe uyu ni bamujyana zapfa mbere Teri wanje Tony cyara babonye basanga rwasinze mezo te nta nubwo yamenye ko babahamagaye mu kazi bikorera ikigoryi basi commandos ngaba bakomando buhoro baragenda bisuganya umubare uri muragenda ukwirwa sinzi ko Saddam abakiri uyu munsi bagiye kwa Saddam Hussein bari bagiye gutera Iraq Room for a midget? muri tago y'abandi batu cyane Stan's got it. How do I look? Should I stay or should I go now? muragereza kigoryi tekera aho ngaho usinda watsinze nibwo bwari rukiza mu bandi bagenzi be yasinze indege nta kindi cyakozwe bagomba kubajyana hafi y'imirongo y'abanzi bo bagiye gukorera amajob. Soldier hopes for a major war in his lifetime. This one was mine. aravuga ati buri musirikare agira igihe cye. Shin Bin niwe twaragwa gukina agafilme kitwa Byeworofu. Bravo 20 niyo filme dutangiye. Bravo 20 iyi ntambara ngo yari yanjye ngabo mu nzira bagiye Jamie, Kevin, Yani, Richard, Robert, Steve ndetse na Rick na Shin Bin bakarimo cyane. Scud missiles and mobile launch platforms will make them locate and track. Amerika irimo irarasa muri Iraq bayihagaze muri Kuwait. Amerika ikongera karasa muri Iraq bahagaze kure So far resulted in any ya Iraq. resistance Israel. Ikibazo gihari ngo ni Israel ubwo nawe yaterwagamo ibisasu biturutse muri Iraq. Allied base Saudi Arabia, muri Arabia Saudite ingabo zagomba kujya gufashanya zigiye gutera muri Iraq niho zagomba guhagurukira. Been confirmed, but it looks like all our tasking's changed. Will be against Scuds since Israel's been taking hits. A lot of pissed off people in Tel Aviv. turasa naho tujya muri Tel Aviv bagomba kujya gufatira imyitozo muri Israel. Kugera muri Tel Aviv dusa naho tugiye gukubitana n'ibibazo by'ibisasu birimo kunagwayo. Niyo mpamvu tugomba kujya kubihagarika. Aba n'abakomando bake cyane 8 bari baje. Bose bagomba guturuka muri Israel berekera muri Iraq gusa bagiye guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Tel Aviv. Over there, shit over there, sleep wherever we can find a space. Ndakeka nta kindi gisigaye no gutegereza amabwiriza batubwira icyo tugiye gukora duhaguruka. Commandos there baje biteguye. Shin Bin ni ubayoboye yatubwira ati ni intambara yanjye. Buri mukomanda asa n'ufite intambara ye ariko iyi ni yanjye yagomba kuyobora abasore bagiye kujyana nawe. Garutse yitwa Andy. What the hell is this? Wana numvaga ibintu biremereye ni icyo kigoryi cyashiremo itafari. Yangane wangu bagiye kuza urugori bateranya ruriya n'urunguru kimunagira itafari rye yaje yikorera ukapo shawe kumbe bapanzemo ururibo yako broke sim. Commandos biracyari byiza iyo nta rusasu rurase kandi biba bikiryoshye. This is your nuclear, biological and chemical protection suit. And bits. Just think of it as a large condom with legs. What we got here then? Ibi ngibi nibyo byatibare bishashe baduhaye bishobora kuba byaturinda kabone n'ubwo igisasu cyaturika. Umuriro nagupfa kwifata. Bulletproof vest. Buri wese akuramo bamwe bazanye utumatora dore kamatora kuntu kangana. These squadrons. Ibi bintu ntabwo bigiye kutworohera. Twiteguye cyane byo nabibonye. Ngabo cyakura kiramo kagasenda kanyirangarama nunda muherezaho. Bararya. Nta bintu byinshi. Did you see the dog? Yeah. Murumva imeze sound bandi bati cyane. Kurira kumbabura. Nta mikino ihari. Kurya neza muri ku meza mu biheruka mu rugo. Yeah. 7 across. Turncoats for the opera. 5 letters. Tugiye kugenda turabunganiza sinzi ariko ko twese tuzava turi basima. Narutangiye kuvuga amagambo aca intege. Gusa iteka barwana urugamba siko bose bakira. That night we had our first attack.
kwereka ibyacu bidatinze baravuga ko muri Israel intambara yari ikomeje kujya mbere. Iraq imereye nabi Israel. Your chance. I asked him if these suits worked. He said whatever turns you on. Ndakeka igihe cy'imyitozo yacu cyageze. You get two into one suit. For what, mate? A bit of fun. Feel lonely in here. Looks like TV to me. What are you thinking? Komanda bari barabibonaga. Isaro byakomeye imirimo iraka mu birere. Hari ikibazo gikomeye. Israel ifite ubuhanga bwo ko ngo ibisasu byazaga bakabiturikiriza mu kirere bitari byagera ku baturage. You will be cutting a communications line. No. Andi ni wowe uri bube ufite itumanaho kandi nanone umenye neza kuri buyoboye abasore. Ibyo ngibyo ugenda byiteguye Andi Shimbin. I want to lose you in some bone incident. Nyakubahwa ntugire ikibazo ntugire icyo giceri cyo cyose wakenera ko tugufashamo wambwira. Tony inzoga zari zamushizemo. Tondo. Ndege ziratera atari nkeya. Did Graham talk to you? Yeah. You okay about it? I'm finished soon. This is my last job. Urumva meze neza mfite undatu cyane. You cock up, I'll be down and you like a ton of shite. Bimeze bitese undatumva nta kindi numva ko twakora n'imyitozo tugiye kwerekeramo. Gusa none tugafata n'amabwiriza. Uba amabwiriza yaramaze kuhagera. Okay, let's get on with it. As you know, your task is against Scud. Ground northwest of Baghdad. Inshingano zanyu muzumve muraturuka muri northwest mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Baghdad. Scud's landing in Israel are causing the alliance major problems. Kwerekerayo murahagurukira muri Israel nk'uko bisanzwe. Waiting to attack targets inside Iraq. If mugiye kwataka ibipimo muri Iraq gusa mwebwe ibipimo mugiye gupima ntabwo mugiye guhangana n'abanzi. Which of course is what Iraq wants. But if the Scud attacks on Israel don't stop within the next 2 weeks, Israel will join the war. Iyi ntambara turamutse tutayihagaritse mu byumweru bibiri gusa Israel nayo irinjira mu ntambara. Kuko turayibarira amasaha make kuba no mu ngubu badutungura bakayijyamo. Impossible to locate. However, they do have one weakness. To program in their targets, they Baghdad kugira ngo duhagarike itumanaho ry'abasirikare bayo barimo kurwana. Hari uburyo turi bukoremo. Cables buried along the MSRs between Baghdad and the border towns. Muraza gukata insinga z'amashanyarazi nako zitumanaho za optic cables. In 2 parts. Baghdad itumanaho barabuhita baribura. And destroy the fiber optic cable running. Murarimbura fiber optic. To destroy mobile Scud. Nta kindi muri bukore ni ukurimbura ibyo ngibyo nizo nshingano zibajyanye. Muragenda muri ikipe y'abasore 8. Which runs along the northern MSR to destroy mobile Scud. Turabakira mu mujyi wa Nasal. Niwo muri buhagurukire muhita mujya kurimbura aho tubabwiye. Ntabwo mujye kurwana ahubwo mujye kurimbura fiber optics. Insinga zitwara ibintu by'itumanaho. Hanyuma turaza kurasa baswa nta tumanaho bafite. Abaraho bari n'abandi baraza kuba baraho bari. Jack shit. The better ones turn up in time, they're yours. Nizere neza ko mwumvisha ibyo tubabwiye. This is what it's all about, mate. Getting on with what you got. Harinzwe bingana iki? How are we getting in? Turishije dute. Buri wese afite ikibazo hano. Stick out like a bulldog's bollocks. Looks like a heli drop-off. Very good. Shaka kumenya ukuntu harinzwe. Mwamufite igitekerezo cyangwa? If we're going to find the fiber optic, we're going to have to hit the MSR at its Ndemera ko fiber optics turi buzigereho. Fiber optic. Gusa ari ibintu bitagenda uko tubyifuza rimwe na rimwe niko bigenda. Shouldn't be any military activity whatsoever. Just be aware of the airfield in the southwest. And no population. Mu majyepfo y'amajyaruguru muri bugemo. Much like a spring day. Niho hantu haba hibanzweho cyane kare hafi ya Kuwait. Gusa amajyaruguru nta kintu kiriyo. Bahana imbibi na Syria. Biramutse bibakomeranye mwakwirukanga n'amaguru mukajya muri Syria. To use plastic explosive. Barashyira hafi y'umupaka wa Syria ndetse n'igihugu cya Iraq. Squadron needs to lay fiber optics for some telecom company. I'll see if he knows the score. Kana agatangaza na hapfa kugendera kuri ibyo tugende dufite intwaro zihagije. Twagwa mu mirongo y'abanzi usayire yose. Take him out. It'll slow down the repair time. Great. We'll be operating here around 178 k from the Syrian border. Dereka aho bari buhagurukire. Musore rero barajyana na map ni navigator mwiza bamwe bagenda basoma aho baciye. Around 20 k south of the MSR. From there, move north to the MSR. Tuvuye mu majyepfo aho bari budushire turagenda mu majyaruguru. Hafi ruguru y'umujyi wa Nasal. Find the cable and place the charges on dushake zo za cable na makaburi 3 or 4 k length. tuyace tuyarimbure turangiza dutaye. We call AWACS on the tankers. Get some air support while we're waiting for the heli pickup. If that doesn't happen, ko bimeze Syria. Hari ufite ikibazo wundi? Mandos uriya ni ugiye kugenda yoboye ikipe. 8. You work in pairs, don't you? Okay, 4. 4 top pieces that are calling air support. You understand?
They are not for any other purpose. Right. What's this? That. Here, we check zero de minimis and 203s. Weapons are just a tool. As long as they go bang when you squeeze the trigger and hit what you're aiming at. gukurura imbarutso ubona ntabwo ari ibintu bikomeye pakuba wamenya ugiye kwikurura werekeza babanje imyitozo mike mike yini bayicemo kera kuri za target kandi n'ibibunda biremereye izo mbunda bagiye kujyanayo abongereza ntabwo ari abanyamerika abanya-Iraq bafite ikibazo cy'uko barimo kurasa muri Israel itari yajya mu ntambara ibindi bihugu byari byabahagurukiye. Nice to have known you, wankers. And you, dickheads. The kit's divided equally, so if anything goes wrong, any two of us can carry out the task with some success. Added up to £209 each. yarebaga abasore ukuntu biteguye ndetse n'uburyo bari biteguye kugendamo gusa mbere yuko bagenda babanza kubatoza uburyo bwo kwihangana ndetse no kwirukangana uburemere kabone n'ubwo barasumwe muri bo yakwirukangana mugenzi we nkana ibintu n'ibiki wampakiriye harimo bloke simu cyo gihe nako kanya indege igiye guhaguruka komando bari hano mwihangane kwa kwibana mba nababwiye nabiba benshi ngo uratwiba mbibira iki eske commandos kwereka mugenzi kwitegura imyiteguro komeje kujya mbere Iraq commandos gato bidatinze imyitozo bayimaze makanya gato 60 feet kanya gato cyane barakwereka indege irimo kubajyanayo Kabaza Iraq zari maso konsilasiyari mara kwepa igisasu abakomando bakagenda mu ndege bagwirirana birakomeye nibaragera mu mirongo y'abanzi batangiye kubapimira mu kirere sasu bara rukwepye mana ishimwe twari dupfuye taragera ku kiraka ni mu kazi ni mu job It's all right for you. You've got to come back this way. Nizere ko bimeze sawa hano umuntu yari kuba yahapfiriye kare. Mando's there. 2 minutes to landing. Andi ni igihe gito cyane twaba tugezeyo. 2 minutes. Iminota ibiri we, iminota ibiri please, iminota ibiri mukagera ku gikorwa we, akazi mwasabye mukagatangira. Iminota ibiri. Tugiye gukora iki? Ntimuri abarasanyi, ni iminota ibiri. Barasanyi. 12 feet. 10 feet. Otibiri ari kujuko kumanuka mu cangura abanza ukabinjiramo mukabyumva harabari bihebye do uyarareba nk'warwaye amibe suko ari ikindi ni ikibazo cy'ibyo bagiye kubonera hari ntugire ngo ibyo bajyanye abandi ntibabifite patroli twerekere harimo igisa n'abanya-Iraq gisa n'abarabu dore ibibunda bakuyeyo abasore nta yindi nshingano babatumyeho ni ukujya hari fiber optics fibra boutique sikajuguruka kandi nukwivamo igahita barangije igikorwa no kuzabatura gusaba babwiye yaramutse bigenze nabi gufata inzira bakirukanka berekera muri Syria 7 gone and he's doing final sweep 8 gone that's all clear all is off go ndege se wagize ngo baguma nayo reka da Northern Iraq muri Iraq y'amajyaruguru muri Iraq y'amajyaruguru nga baba komando bari kanze Mr. Bikanga buri umwe yigaba he tatukira umwuka apfa gihugu kirimo intambara What the hell's that doing here? mwana uwo mwanda ni igiki ngiye kwibaza umwanda bajemo uwo mwanda ni igiki n'ubwa mbere bahageze inzara ntirabaryaho nibaraba Where are the dogs? Amajyaruguru pasurira hariya tukareba ko twakwerekera buri gihugu bajemo amajyaruguru bababwiye ko ari operation nyeya z'ingabo za Iraq zirimo kuhakorera kuko ari hafi ya Syria nawe bisasu biriyo we nana basa natwohereje muziko kabisa umuriro muziko kabisa mu mbabura muduka by'intambara birisirisimbye ni igihe cy'intambara suri batangiye kugeramo ikikango
was over a 2-hour hike to the MSR, the main supply route. The danger of finding a hideout in pitch black is that at first light, you could find yourself in the middle of a housing estate. Bagiye bakeka ko ibintu byoroshye bagera kuri fiber optics bakarangiza babona inzira bakura aho ngaho gusko bagendaga buri kanya basaga n'abarimo gusatira imirongo y'abanzi modoka muri yakabiri na modoka nemwe irimo kugenda buhoro barakwereka abakire yo mu gitondo usubuye. Oh, it's not a road like the M1 but a wide strip of sun-baked sand. Saratubwira ukuntu ngo bintu byari bikomeye ku buryo batabikekaga baketse ko bagiye ahantu hatari abanzi bari benshi kurusha ko babikekaga ndetse n'ababohereje ntago babyizeraga ibyababayeho inkuru iracyakomeza. Shimbin yewe dore ba bantu babwiye ngo nta banzi bari mwana mvuye nyiri muzima yewe. Give us a hand, will you, mate? It's gonna be a squirty one. Muno no kumwaka ubufasha uriya nawe sa nawe nabananiwe ntabwo arabwira niki kirimo kujya mbere yasutamye niba arimo gukura y'iki simbizi. Right on our doorstep. Bintu bitumereye nabi hano imbere. We're gonna have to move. Now? Tugomba kwerekera tukavana hano none hasi cyane no turi ni habi cyane. Jugunya mwishashi ku buryo batamenya ko hari abajugunya aho ngaho hafi jugunya abandi bakajya kugira. Roscom's plan comes into effect as of noon. The hell will meet us tonight with a new one. Tugomba gushaka uburyo tuhava gusa nanone bitari byatubera amanywa ya cyane. No baracyasa naho baryamyemo izuba mbutayo rirasakara. Byari ryarashwajya mu saa 9 z'amanywa mu gitondo. Bijugunya pakiramo hari nta bintu byinshi. Mu buzima. Go. Where his lot can stay here. Cheka niye cyo kwerekera. You seen the landlord? Nawe amaze kwikangamo. Dan, you can take the next step. Turacaye muri aka kanya. Yo hakiri ikibazo. We are ground course. Mu butayu kandi burimo kugenda umuntu hakurya akakubona. Now on we each carry our own shit. Muntu nyiri umwanda ni ugomba kujyana umwanda we. Today. Barasekamo. Ground course, So why don't we cut it as soon as it gets dark and then piss off? Ndakeka kuva none ntago byashoboka. Twahava dute muri aya manywa. Ko utarenga umutaro batarakubona. Let's all be with the hell, get a new one, and we'll crack on. Bigiye kutubera ikibazo gusa tugomba gushaka uburyo kumbe noneho barimo barazana abandi bakomando bagasuka hafi. Uko batinda kuhava amasaha y'icumye. Komando zirera ni mu majyaruguru ya Iraq. Majyaruguru ya Iraq imodoka barazisutsa batari babibona. Banza kurya ibyo barya. Ntabitegura mu kanya gato no kukurasa urusasi mu ndibyo wari ukabona biramenetse. Yari kabungu kabona iribarangu yivuye mu ndiguye hasi. Bibabuza kurya bamwe baracyaryamye baraje maze shabu bahasuka abagabo dore nabandi baje we Bravo 20 uyu bamwambiriye akagozi kuriya pande hakuno andi ba kasi gihari iki inga ndebe mbabwire yewe murabizi muraba pfumwese ho na rusasu ruratseka yewe data we na rusasu ruratseka buri umwe atangira gutunganya iyi uyu usa na yewe Well, I'm sending okay. uri mu biki ndimo ndatekereza ukuntu umuntu agiye gupfa babohereje bavuga ko ngo n'abanzi benshi bahari mu majyaruguru ngo benshi bibanze mu majyepfo ko mu majyaruguru abanya-Iraq bariyo. There's a new radio tonight. It still wouldn't work. Radio nayigerageje ijoro ryakeye ntabwo yigeze ikora. Radio yabo yituma naho ntabwo nayo irimo gukora. Ikibazo kiravutsa hano bari nta zihari na network. Yewe data we. So do we go for the RV tonight or what? We go for the RV. Uracheka saa yose baradutera cyangwa uri yaberetse kare ku kibazo gihari yaruri hejuru irimo kubarebera. Uracheka baradutera cyangwa dore ingabo za Iraq nabo bararyamye ntabwo bizi ikijya mbere imbunda gusa barazifite. Dore ibikoresho dore nk'iki kintu dore iki ngiki kurukiresha ni nk'umukanana. Dore ukicayeho hakurya niwe wohereza. Abazanye utwana bamwe baracyana sinziriye bahisemo kuryama. Aho gupfura imaso wapfa sinziriye. Yewe. Bumva hari amajwi arimo kuza kumbe hari akana karagiye ihene.
yewe bakura kariya kana barakamaraho za magazine tu kana kiragiye ihene n'agashumba k'ihene kameze nka buruguri bayo bitonze ikibazo kiravutse kandi akana gato gashobora kugenda kabaraburiza ugasanga mugabo wavuye n'uyu cya gisaza gisa n'abarabu gifite igihuje ku mutwe baba baratunganya bazerekezayo buriya nubwo n'abasa n'abarabusiwe n'abongereza bafite yajyaye impanga kukirimo kwirukanka cyane yajyaye impanga ijya wondera kana baragatunga dore yifiteho n'agasafuriya munsi bayita agasafuriri karabure gasafuri kana kageze hano neza abagabo bari kabonye It had to be Ray. If it had been anyone else, yagomba kuba Ray. He might have taught the kids. Arundi muntu wundi umwana yari kuba yirukanse kare kuko Ray ni wapfaga gusa n'abarabu. A job playing Santa Claus. Kana yigerere kabeshije chokora. Nago no mukafishe. Ya chindi mwene wanyu salamu alaykum ahubwo. Genda amukafiri. Kana kaciyo. Kaciyo kirukanga nene karazita dura ukerekeye. Bamenye kababayeho. Urebe inyungu zanyu. Urabizi wangu. Why didn't we shoot him? Mwana aragiye kuki utakarashe. Well, that's a definite compromise. Yari ikibazo ni hahandi kora suriya mwami sasa byagomba kuvuga bakaryumva aho kugira ngo bose bashire igihe cyo gufata inzira uyabonye akana ukerekeye neza ni muri babasirikare b'Abanya-Iraq. What's going on? He's lagging at ni bicu umwana yerekeye uzangabo siri usigara hano we ni umurambo turi dutangire kubara imirambo yewe sha nurimo guhenyerekereza nahakanguke kwirukanka usibye imbunda nta kindi umuntu yitwaza basi. This is Bravo 20. We need Bravo 20 muratwumva over. Hello 0, this is Bravo 20. Hello 0 iyi ni Bravo 20 turaba hello. Hey thing. Ituma nawe rero muraza akira wishirira inyota sha cyane tabiri ryawe kapfa. Hello. Ntabwo irimo kora, it doesn't work. Undatu cyane. Oh yes. Yeah, to yo nebisanzwe sikaba mbere turi be dupfuye nta ubizi. Azatwandika amateka ko babo zirengera. Rakabas. Sore batangira kwitegura ibyo bitegura. Fata amazi barayafata na muntu uri bwirukanga nkirere kandi hano. Kandi no gufata gakombe. Bababwiye biramutse bikomera kwerekera hafi ku mupaka wa Syria. Uryo twanyuma raturya n'ibiryo bagiye kubisiga. Kuko ikibazo cyavutse. Buri muntu cyabana dakuye gupakira arasiga. Bas. Kanya gato cyane. The dead ground south to the RV. If we make good distance now, we'll have the cover of darkness for the rest. You leave all this shit here, just take your Bergens. I suppose a quick bruise out of the question. Arije ibintu byadukomerana tukirukanga tudahagarara. Puts him in my pocket. Buri wese naterura icyo ashoboye kuba yatwara. Bergen. Hatagira usiga intwara ariko. But the shiny thing. No, I've got it. Bollocks, what's that? Cyo ni cyo. Armor. Ni intwara. Come on! Mwitegure we. Bari bakirimo kwitegura kwirukanga bumva kandi hari ikimodoka kirimo kuza. Intwaro y'intambara. Bulldozer. Twatewe we. Mate? Lost. Sodding bulldozer lost. Twatewe na urare we barimo barumva imirisho y'intwaro. Over there, mate. Okay, we wait till actually's gone. Bigiye gukomera kurusha uko twabikekaga. Ko bavuga ngo ni intwaro ukomera cya bulldozer cyacagaho. Kagozi we niwe babwiraho ibintu bigeze. Kimodoka kimwe gihinga nicyo cyari kirimo guca usibye kwa kana nako kerekeye muri sangabo z'Abanya-Iraq. Bimeze bite wangu? Go west, young man, go west. It's my clock. Tugiye kwerekera turajya he? Turashaka inzira ducamo. Dore ka kana nibwo kagera kuri babasirikare b'Abanya-Iraq. Bara hano hirengeye. Abakafiri be cyane bari hariya. Ntabwo ari abasilamu, n'abakafiri. Bakafiri. Kini gihugu cy'Abisilamu. Cyane abantu singo. Oya ni hene zacu zinkafiri. Kumba bakafiri koko barahari. Taza question bin Andy. Soldiers in the truck just told him to piss off. Abasirikare kana bamaze kubabwira. Ndababonye neza kandi ukuntu bakanuraga nako bareba nk'abina. Arakabasi bigenda batangira kubitiriza. Umangwa yihanga. Bari kuvana hano nijoro. Niko bari bapanze gusakana karagiye ne kabakozeho. We had the RV with the heli. At least if we had a contact on the planes, we wouldn't be sitting targets. Kubanwa kwabo aho bari bagiye byagombaga kuba byakwanga kuko bagomba kubashira kubamarira hasi bose kandi kwirwanaho ntabwo byashobokaga ingabo zari nyinshi outnumbered bari bake cyane ku bandi
Fibre boutique nibarazikata nizo babatumye kibazo kirahari babafate cyangwa bamenye ko bahari nazo bari bube bakigezeho fiber optics niyo mission yabazanye naga baje kurwana gusa kwirwanaho bibaye ngombwa intwaro barazifite n'abasirikare 8 gihe cyo kwerekera manza kiraho hakuno campus kakanu kerekana igicyerekezo campus direction kabereka ko aho bari maze berekera muri ya majyaruguru bari bababwiye hafi mpaka wa Syria yoza nuzo ziri za fiber optics mu nzira bagenda kana babwiye ni bumva gafite urugambo sha muhagarare fandi rudomo abakirikare abakafiri benshi cyane bangaye benshi cyane bandi kababwiye ni bumva karaje kibwirira fandi ashyira uruzingo mu modoka kabakozeho bageze ku ihene zako kandi ngo abakafiri bari ihene cyane nyo bagiye kukamara ihene kindi cyabaye dore umugabo yakaje ashize akana mu modokari muri motugari Zanga na urugamba mugirecha mwerekere hakurya na za burende bya imodoka imeze nk'imyumbati bakabasi muri Amerika ragowe we sinzi ukuntu batambika ubunda bwabo kuri iki kintu dore kiriruka shawo bajye n'imodoka ya kurusa kabo batangira kwitunganya bitonze aba baragenda nabo ngo berekeye muri Syria barashobora kugerayo cyangwa mu nzira bagenda bumva inyuma yabo dore wajya n'imodoka za muri kurusa bajye zitanka ziragwira iriruka burende ziriruka bamenye ko kabaye Rabai. Stand to! Hasi mwese buri umwe. Atuye gufata position ni gihe cyo gutangira gukomanga sinzi ko burende sinzi katurona abagabo maze bas. Urabyo bakurayo. Uri bishe we. Abanya-Iraq barabazani. Of course you're afraid. Anyone who says they're not are either lying or need to see a shrink. You want to make the biggest hole possible to hide in. Ntabwo byari bigishobotse na gato kuba twakwisha hose ari mu butayu. Training takes over. Kandi ari mu mukungugu bamara mu mbunda zabo atajyana n'imwe ikwama. And your magazines are untied. Magazine twari tuzifite dutangira kwitegura ibipimo. What's happening behind me, Tony? I need to know. Talk to me, mate. I can't see jack shit, but I can hear him next to your house. Namwana nimo kubona ariko nimo ndumva umwanda urimo kuza. Dore ibyo bita umwanda, mister. Dore ibyo bavuga ngo n'umwanda. Witegure nditeguye. Wese agenda yitegura. Icyo bita umwanda ngo ntago bakibona ariko barumva umwanda usha. Yawo hari waji gashi imbere maze. Yarahubutse. Tubizayo. Moto urafunguka ku manywa. Manywa. Manywa barigenda bazanya n'abandi. Manywa. Ngabo za Saddam Hussein. Stop it! Bravo, launcher. Target launcher je masekura. Teruraga kamyo. Kwa Rwanda nibo bazi byabaye. Abagabo ngabo baracyaza. Bagabo baracyaza imodoka byabo birimo birapakira. Bose bari mu nkambira aho hafi. Halo, ya Allah, kafiruna, bakafiri. Ya Allah. Kafiri babigu. Kafiri bari hano. Abamenye ko bano baje bari baki. Batangiye kunanirwa. Barabasatira nabo. So anything you do is a bonus. Dusubiza inyuma kagakipe kabanje kuza. Birashoboka na
nana cyane ndetse baza batanye nabo kubasatira nta mikino yari babashubije inyuma nibwo babona amahirwe yo guhunga katroli umwe Gafiri baje we bararindira abandi bakava inyuma bose barajya imbere nta kuri nta gusubira inyuma ntaho guhungira hari nowhere to run Mangwa Mangwana burende igenda isubira inyuma ukwe subira inyuma niko ikingiye abasore bayo muvandi tugende muvandi mwina muvandi aya kandi gusize mu kigo cyabo hari abandi bagiye kuvayo fasha abusabye kare imbere we nagusubira inyuma amamvu aho kwisha hari katurori ndagiye mwana ngwino tugende ndaje wangu ndaje nowhere to run hakuno we hakuno bonya kadunduguzi niko katangiye kubafashamo b'abanyayiraka aho bari barabatsimbuye hakuno kumbe ari rwaburende rwananiwe kugenda naniwe kuva aho ngaho bafungure Imana imfashe bashe neza banashirira ahubwo Indubu ya bari mindani sore bacubije ubugabo inyuma bitavuze ngo baragiye burundu twasize abagabo n'abarimo gutabaza ku maradi Ndetse none nguyu hakuno Ndetse kugutonora shaho ashirira rasa n'imyumbati yapfubye bacubije abagabo inyuma yewe yarasa n'ibikimbo katwa by'ibitonore nota mike cyane abanyayiraka basubiye inyuma bari baje ari bake kuru ndamurashe igitafari outrageous byaragatangaza it was outrageous nagatangaza kubona tubeshubije inyuma kumbe duraba bacubije inyuma ngabariya baraje baritsuganya afa nakibona kirimo kuza hakuno turashira vuba to pick up our Bergens. We're gonna head west. Urumwe nafata ibyo agomba gufata we head west tujye mu burengerazuba. Wait till it gets dark. We saw our shit out. Baramutse bagarutse tumenye tweze ko turangirira hano. Across the MSR. Across the MSR. Once it gets dark, we double back. Duca muri amasar, ni duca muri amasar baramenya ko twinjiye muri Syria bo baragaruka inyuma ni bagaruka inyuma. Twongera tugaruke ku byo badutumyeho. Amasar ni hamwe babatumye. Yari bimeze nabi. Abagiye babirukangana bagarutse ari babirukangana niyo mpamvu bacumuga ni mugabo mugenzi wawe. Nirukanganye gisegeze gusubiza inyuma. Babashubijeyo. Bravo 2-0. Reka rwavumba rwatanze urugamba. Sore ngabo. Kwirukanga baje none ari benshi. Baya! Yes, ke. Umugabo hasi. Wabivuze uko bagiye bose ku rugamba ntabwo ariko bataha amahoro. Byanze bikunze arabagwayo. Wa mbere baramuhaye usibye ko atamuhaye nabi. Yirukanga naryo mu rutugu. Ya. Chibirian. Oh. Shit. Prison up the way. Where's the bloody medikit? Bagabo barabirukanga njoro n'amanywa. Kubirukanga n'amanywa yose badore izuba ngiriya rigiye kurengirwa birakirukanga. With them. Our belt kits carried what we couldn't do without. Babonye uko babacika maze birukanga berekera muri amesal. Contacts in the distance.
mu majyaruguru ya Baghdad kwirukanka amanywa yose maze ukirukanka igicuku kikakunihira mu nzira umenya ko watsinzwe kweri dore abagabo yewe bikapu waba bazaho babitaye nawe uhazi yewe data we yewe data we yewe we yewe ngabo ndakubwira umusirikare atsinzwe agatsindwa n'uwiteka yanaguhutaza muhuye ngabo kwirukanka umuvuduko basiga amana kandi usigara inyuma nakazi ki ese kigari we irwari sawa nawe umwana ariranye na niyumve na nyirasenge ntakopfore ese bandozi there ni SAS bakomando w'abongereza kipe idasanzwe special force y'abongereza babirukansa abasore saa sita z'ijoro batangiye saa 11 z'umugoroba baranyina kandi mwana naraye inzara nakasiriwe dore imikasiro ngiyi nihuta mwoka bamwe batanda muri zana hageze kane tanye no gushwana Bravo 2-0 Did anybody see Stango down? Hari wabanya Stango ya? No, mate. Wapi nawe nigeze mbona hari umwe bataye inyuma Okay, 3 minutes then we go back for him. Ufata batatu muri twe basubira inyuma bajye kureba ko bamubona baje ruguma Good eye. Irukange bamuswaho bandi banaruhutse uyu nibwo cyagera I'm dehydrating. Binagatangaza kuva navuka sinamenye ko umuntu agira igihanga icy'umumbwete imbwa buriya nijoro kwirukanka kandi niruhe birukanse nabo kuva ku manywa paka mu gicuku ni ibibazo uzi ko ibibazo iyo byavutse n'intare wakwiruka ukayisiga akiriya neza nanjye njyewe shamereza njyewe no gusangira igishikareti bose kandi ubwo ni uko bimeze nta kindi cyakura gihari My hairpiece is getting on. muraceka badutumye turagerayo igihe cyangwa guseka ni igihe cy'ibyishimo ko bavuye mirongo y'abanzi sibyo ko batavuze ngo bayivuyemo burundu behind enemy lines baracyari inyuma y'imirongo y'abanzi. We still got the tag me though. Yes. Ndacheka nije gihe cyo kwerekera muri Amisal undati cyane. Well, it's nonsense. Fiber optics ziri naho hararinzwe. Niko bigaragaye. But save me flask. Niyo bashobora kurinda mu butayu nta kintu kirimo. One of us takes around, we'd be glad to have a quick nip. You okay? Yeah, my leg's bucket. Ndacheka na numwe muri twese ugomba kujya hasi. Meze okay wowe? Ndati cyane. Gusa mfite impungenge zaho tugiye. No, keep moving, it'll be all right. Ntabwo biri butworohere. Bagiye muri Amisal. Fata karuhuko akanya gato. Batangira guronda karenge. Baz, gonna tag me. Yeah, let's get in some air support. Hello, Airwax. This is Bravo 20. We need Bravo 20. Call sign. Over. Niyo call sign yacu over. Muratumva over. Hello, Airwax. Airwax. Bravo 20. Ni Bravo 20 batangiye guhamagara kuri radio na n'ubu radio yabo ntabwo irakora. Ituma naho ntabwo irimo kugera iwabo mu Bwongereza. My imaginations are getting cold. Ndacheka. Hello, Airwax. This is Bravo 20. We are a ground call sign. I'll have a fix for you. Over. Ntabwo radifata. Ntabwo radifata bamenye ko bari ku giti cyabo. Mbanza kwitunganya kura mucanga. Call sign. This is Bravo 20. Iyi ni Bravo 20. A ground call sign. I need assistance. Dukeneye ubufasha. Turi hano. Wapi. Okay. Options. We either go for the heli RV or we head for Syria. Hawkins ndacheka nicyo gihe nabwo twakwicara hano. Inside. Ngira mugenzi witwa Hawkins menya ari umwungirije. Dufata inzira dukomeze turebe ko twabona uburyo twava tukagira hari abantu. On the other hand, between us and the heli, there's a lot of pissed off people. And even if we make the heli RV, abenshi mu banya-Iraq ni abantu barakaye. Ndacheka nubwo twava hano. one set of guns will be more. Ntabwo twabona abantu badushyigikira. So it's the border. Yeah. Nukuvuga ngo we are disappointed turababaje. Abandi bati cyane. Ibyo bakekaga sibyo bahuye nabyo. Undati cyane abandi bati yego. Kubwabo. Scout, then Stan and Ray. I'll back them, then the rest of you. Okay, let's go. Gomye kubanza kugenda gacipe gato mu ikipe yose. Stay down here. Ugume hano mu bandi. Bareko byibuze imbere. Babona ubufasha.
bakaza guruka mu nyuma barongeye barirukanga bunyi buhoro buhoro. Andi niyo bayoboye nta wasigaye inyuma, n'abari babwiye gusigara baranze nta usiga mu butayu. The contact well behind and we're looking good. Then the weather weather gutangira kwirukanga byari byoroshye. In the UK, my arse, it was the worst this region had experienced in 30 years. Umusore avuga mu buzima bwe mu myaka 30 n'ubwa mbere yarabonye ngo ahantu habi cyane kuruta ahandi. Ahantu ho kurwanira habi hambere ni mu kibaya mu butayu, umwanza kureba nawe umureba. Aircraft! Rukanye we! Try the tank bay! Nunanirwa nawe kugira imbabazi byo urabizi. We're gonna try the tank bay! We're gonna try the tank bay! Give me a big smile! Byoroshye. Byabiyaga byo mu butayu biba bivanzemo n'ubushyuhe. Ko ntugatinye. Miyaga ivanzemo n'ubushyuhe. Hello, any call sign? This is Bravo 20. Kuri radio. Ground call sign, and we're in the shit. Over. Atwumva over. Champagne. Hello, any call sign? This is Bravo 20. Bravo 20 nasaba bufasha gusufasha. And we are in the shit. Over. Turi mu mirongo y'abanzi twatatswe bavumbuye icyatuzanye. Adivugamo. Turn back north. Turn back north. Over. Muze wori mwe niyongera. Hello, any call sign? This is Bravo 20. Over. No joy. Na ukumva wo kapo. Giti cyabo. Gabatangiye kugira ubwoba. Where's Ryan? It's Stan. Chris. Ba Andy na Ryan bari. Where are they? Bari here. I told them to stop. We tabbed all night, but never found Ray or the others. I knew I was in shit state, and I should have checked that he passed the message on. Rimwe na rimwe mu ntambara bikomera ngo iyo maze gutandukana na bagenzi banyu kandi natuma nawe rindi mufite. Ubwo mutongera kubabona cyangwa se mukazababona ariko barakubitanye n'ibibazo mutamenye. 65k. Babiryoshye muri kumwe ibibazo mukabihuza. Mukareba n'uryo mu Rwanda mubyikuramo. Out like a dog's bollocks. This meant we'd leave sign the moment we moved off. Gihe cyo kwerekera muri Amsari, amasaha yarageze. Nta kuryama nta kuruhuka. Kwereka ibyabiyaga bwabakereyeho birundanyije mugenzi. Miyaga irimo ubukonje na kubushyuhe. Bateye nijoro. It's not as cold as your body wants you to think. Not? No. Much more. You show none of the symptoms of hypothermia. Ndizera neza ko turi bugenda amahoro. It's good, right? Niko bikeka. Kumbe hakuno wasaga n'abananiwe. Nibuka rumwe muri bo bari barashe. Yirukanga n'urwo rusasu. Hallucinating or is this snow? Maraso nayo agenda mushiramo bunyibunyi buhoro buhoro. Keka mukora ibishoboka nubwo ntagenda agiye mukarwana mukagerayo. I'm gonna make a brew. Not only are we freezing to death here, you've now decided to put a sign out saying, here we are, come and get us. Ndakeka ntabwo twese biri butworohere. What is it? Sibyo ko tugomba guhaguruka. Sanders! Banya-Iraq barimo gukurikiranira hafi. Bamwe mu Banyamerika bagiye bava amaraso. Fandi. Ya Allah kafiruna. Bakafiri bamucitse bate. Ngo batangira kwibaza ukuntu abakafiri bamucitse ntabwo baramenye niba ari Abanyamerika niba ari gusa bazi ko ari abanzi. Abakafiri bari n'Abongereza. Banda bitasubira inyuma imaze imodoka barazifata barerekera bakurikira babaso. Kumbuko bakurikiye ngaho mu gashyamba. Mu gashyamba abari baciye kwabo ahabo mwibuke nijoro batandukanyemo. Urabonye ukuntu barimo kuduhiga wagira ngo ni nabashimije ihene zabo barimo kuzishaka ca. Three last night. Tusangira agakoma wangu. Nari netse gakeyi. Nuko bimeze.
ubuzima burakomeye bwatangiye gukomera. Bravo Two Zero bahamagaye nta bufasha. Kiraho ngaho undi mushumba w'ihene umwanda nanone Another bleeding shepherd. undi mufu mushumba w'ihene. And he's pinged us. It's like he's desperate for company. I don't believe. Salam alaikum. It's only a bit of one to talk to him. My Eric's shit. Ruri maraza So 3.5 minutes to become really fluent. Asana datenga kakana gato kajyanye urugambo. Nje kuvugana nawe. Kuvugana nawe. Banza gusiga ibikoresho kugira ngo atamwikanga. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My ismu? English? Yeah. English? Tony. Ismi Muhammad. Izmi Muhammad. Umva icyo cyongereza wo katwa. Izmi Muhammad. Where is the market? Amsari wa Busahiri. Souk. Bait, awi. Avuga ikiri my friend, awi. Urwara ashaka kuvuga away no kuvuga kure cyane. Far away, awi. Amwereza no kugituza batangiye kwisekera bakubitanye n'umuntu urimo kubafana mu buzima niwigeze akeka ko muri Iraq bahura n'umuntu wabafana. Kana agatangaza. Muri Saddam yaramukashije niyo mpamvu bwarongeye bubiriraho. Yabarangiye hano bagiye kujya ariko arabwira awi ngo ni kure cyane away far away. Didn't kill us. The weather was going to. Make sure it's got a heater and a radio. Akiri tugomba gukora iyi niyo modoka tugomba kugendamo. Yeah. Power steering, electric windows, ABS, CD. Babonye akamodoka nukuga kukura nako nago bakajyana ku neza nta bintu byinshi kandi. Muhammad yabarangiye ngwizi ni Muhammad. Raka. Modoka abanya Iraq ni tagisi. Mama mwabase mwaba pamo wa mujinga we kwanza wowe ufite n'ikiburi wa mujinga we. Badirisha shanze bature ko nta kiryo kirimo. Maze iminsi batanarya. Turabinyenze. Ya Allah, baba kafi ya Allah. Ya Allah. Muzaba duru ya Allah. Munwa we. You don't hurt my father. You're a Christian. I'm a Christian. You're telling me to go to Munyereke to Uriya ni Muslim. Batanguni ya Allah. Nanjye ntabwo nari mbizi nari guhindura idini ya Allah. Yagira ni amadini arimo kurwana. Yumwati no Munyereke we ndo Munyereke. Hakiri. Jo abaha na gatabi babonye. What's his fucking problem? We're stealing his taxi. It's his living. I'm not enough for this. To go. Pachama. Afiri bagiye kunyica to. Uzafite ubwoba shawo. Abandi bivuze ko ari abakiriza barabafasha bazirika hepfo mu manga. Mumamwe abagenga mwese hasi. Hasi kume baje kwikukorera imodoka. Baje kwibira imodoka. What do you do with them? They'll live. Wakoreye iki nacyo ndabaretse babaho. Bigere nabaza kuduteza bene wabo ntakundi. Forward. Mwese mumeze abandi bati cyane. Down. No. Bajyare batanu. Bajyari batanu mwibuke neza abandi babiri bari batandukanye nabo. Undi umwe nawe twabonye ari ndembe. Guys there. Berekera muri wa muji. Baz, give me some direction when we come to junctions, mate. Gerageza niba ari ufite icyari ushobora kuba yamenya aho twerekeye ajya mbwira. Tunavigate hano kuri map bari nayo ariko ntabwo bayizeye neza. Nyambaro y'igisirikare baracyari nayo. Iraq iri mu ntambara katroli. Mark, shut up, will you? You were dying at hypothermia an hour ago. Twari kuba twapfuye isaha yahise nizere ko ari buruze nawe uri bupfire mu nzira. Paka twese dutaje. Yeah. My husband has bled like a god. Uyu yatangira kwigana ikirimo ataza arahebe bagusatu n'abandi bagaseka. His penis is small and covered with black hairs. Yazanye isogisi ritoya tangira kwivugira ibintu bye. Nowadays I sleep with the god. Usanga botere zikwiye amasogisi ubwo murabyumva namwe. Yapanze amasogisi mata. He's as intelligent. Yebishimye by'agahenge gatoya sinzi aho bagiye uko bimeze ariko ko bakishimye bari kwitabira ry'abanya Iraq ntabwo riryoshye nk'intore bamenyereye intore. Bitababuza gukomeza urugendo rwabo.
muri amusaraho bagiye nakagigi niko fibura butike zipakiyemo bagombaga guca nyuma abanyamerika n'abongereza n'abanya-Israeli Iraq bakayibona neza iyo barwanya ingabo zabo commandos. Anybody get that sign? Harushobora kusoma kiriya cyapara? Welcomes careful drivers. Ngo murakaza batwara imodoka bagiye mu kuzimu. Cyamubwiye ni magambo baraseka. Ngo bajya mu kuzimu niho baca. Did you know that Saddam Hussein is an anagram of he's a sad nudist? Muzi neza ko baramutse badufashe Saddam Hussein niwe muntu wa mbere wajya kudusuraho. Bagenda baganira ngo iki? Well, I just did. Mvuze iki? That's not right. Uburenganzira bwo kwivugira. Imbara yakamejeje muri Iraq. Aho baca ibisasu by'abanyamerika biraturuka kure bikaza bigakubita mu mujyi. Abongereza nabo ngabo. Nabene wabo bandi bongereza muceho ari imodoka irimo gukongoka muceho. Kumba abo barimo gucishaho hari abandi baje nabo bagomba kubacishaho. Muceho. Iraq kagigi bakagezemo. Kugera mu kagigi basanga road block. Cyo bita barriere checkpoint. Aho basuzumira checkpoint ntabwo baceka ko ari buhure nayo. Mugenzi wabo yabarire ngo aruze gusoma kiriya cyapa ndatina cyapa cy'abantu batwara abagiye mu kuzemu niyo bacisha amamodoka ngaba bari hafi kugerayo. Salaam alaikum. Wa alaikum assalam. Go to the border, Marv. Sinzere ko buri wese mbundi bisasu riri muri chamber. Where do we say do we go? Uravuga ko dutangira mu gicuku none bagiye kurwanira mu mujyi. Abo bajyani baragerayo. Iyi niyo myako nicyo bita kwita guhura n'imyako. Va kuri abandi wirirwa atari ngo mwana niriwe nariwe nakasiriwe dore imyako ngiye we. Go for that ridge on the left. Twakiza amasasu yeje ku manywa y'uyu munsi simbizi ni batanu babiri bo bazimiye. 11k to the border. Turamutse turenze hano turaba twerekera hafi ya border nanone. As soon as he pings us. Ngabagiye kutugeraho mwitegure we ntabwo ari umwe haje nabandi hakuno. Urawu ati boro bitonze sefu barazifungura. Na kundi na bya uniform barabyambaye. Nyayira karaje. Go. Fire! Satu linafunguka we. Bravo 2-0. Niyo chip. Gicho kwerekera. Moto, yeah. Tani amatara maze barabanza barayamena. Okay, Mark. Munguru bwa essence na utabusanga we essence hariya n'ubuntu. Mutaho mwokapfa taho kapfa mutaho kachet taho este. Commandos are there. Ngabo gusuko bakomanza dusaso buhoro niko bigenda bimenyekana twatewe na Duduyi over ibyombo birarira. Duduyi mwinshi cyane over ni ikipe nzima muginguriya. Saluda. Abaswa. That's it, mate. Ahanga niho tugomba gukatira ibyo badutumiye. Fiber optics. I'm sorry bagezeyo. Let's do it. Mani dufashe. Abani batanu. Kumbe kuri icyo kiraro bagiye gucongobera. Ariko kandi ibi bintu barabizanye ngo ni iterambere. Binoculars zirebana nijoro. Binoculars. Irarebana nijoro ireba icyatsi kibisi ariko ikarebana kuri. Arakoze. Bona bene wabo. Bari aho bagomba kujya kugeza fiber optics. Fiber optic. Ku rufatiro rwazo. Hari abanya-Iraq ashaka. Dore ngaba batanu barakora iki? Kwimana ikibakingiye ukuboko.
nafite bayinocura yiba yazanye kuva mu Bwongereza ko bakayizanye nayo nijoro iracunga urabizi duduyi ntabwo ari mukeya baturarinda cyane baruzuye ikiraro kirabakomanda imodoka zirayicicikana urabizi buri muntu abategereje isaha ye yaciri hafi kwa kono umuntu atari yapfa kwa muganga bakavuga ngo ni isaha itaragira naho ubundi ni umupfu aba isaha yaciri hafi wangu hafi yaboneza hari imodoka yaparitse yari province abasirikare ba Iraq bajya barababoye Bongereza hagati urumunda hejuru mugende bamucike mwokapfa mwe mucike dutaheza ibyo mucike eske uracikujyayo faya basi baramutonora tugenda batari bushoboye kuzana ngo bari we bakize akabasi Baga baje bafite inshingano biciri y'amazi ngabo muri Nyabarongo utazi koga nakazi ki yewe data we simbizi no comment ugiyese nanjye simbizi wo kapfaho nkurikira ariko nkurikira nafaje nyine commandos there baga batangira guca izabo baga baratandukanye urabizi abasigaye kumwe hakuno ku ngombe nabo abandi bagiye simbizi urimo rarya ikinishikirete ndashonje haje nuko basigaye ku ngombe hakuno bandi biciriye amazi nuko abantu bagenda batandukana kira wongera urugero bakoze ko makuru shikirete yo mukano nzara sikintu seto kamire wayihomba yimiri Work our way through the Iraqi positions. In all the confusion, we'd lost Tony, Baz and Dinga. Naho mugabo yacekaga ko ngo bagiye gukorera icyo bari babatumye hari positions z'abanya Iraq kandi benshi cyane ibyago Fast. Bravo 2-0 Yaga chachiye Chiyaga kama kabani Oh Iraqi positions baramutse babafashisha ari bazima wabona ubufindo ku banya Iraq kubakorera ubushakashatsi kubakorera ubushakashatsi babatera kamato gisiya mitingi kubakorera ubushakashatsi imani bafashe batafata ari bazima imani bafashe kuba banya Iraq baraza we yes ke yeah gunshots masaf Goy Goya yes check it away Goy Baka baba batesheje n'imbunda zabo none ubu nikabuno mama kuna mbunda bafite ngabo imbunda basi batesheje urabize muvandi nusigara birakureba muvandi challenge yanjye muvandi urumwa ati yeah muvandi Mark yatangiye guhamagara Mark bose batandukanye bose yewe data we yewe data we agiye urumwa aciye mugabo yari irukansa asiga mugenzi we nundi irukanka akabuno mamagara cayi
buri umwe ari kurugo ngabo ni nk'ubwana bw'imbata buriya kana k'imbata rwose karirwariza iyo kabonye icyo kurya na nyina baracuranwa nta mikino ihari buri umwe warirwarije nk'utwana tw'imbata baje ari iki dore bikweta ukuntu bisa uwamubaza imbunda we yayitaye ahubwo banamufunga agashirira agahunga yumva ubwo mu gihugu cy'abandi ari wenyine bagenzi be nazo baciye mu nzira arimo kugenda abona hakurya duduyi ni mwinshi cawe yewe data ubu najyagaye koko Yobu yasabye n'indyango uriye yirukanze hakuno abonye akararo kana kigenda haraza kitome kama vuba kandi imodoka ica hejuru gishobora guca hari ikibiro byinshi ukabona kiramuponzi neza nka ponga nk'agacapati cyakaje ni igikamyo cyabaduduye kamyo raje muca hejuru irakomeza ari munsi y'ikiraro bagenzi be yabataye buri wese arimo arirwariza nk'akana k'imbata nakubwiye imbata bya rutwani katurinda gusa ariko ibonye icyo kurya baracuranwa n'utwana kana karirwariza abagabo bangaba babaye nk'igikeri buriya nacyo nicyo gihura n'ibibazo gisutamye kirana gisutamye kirirwa gisutamye ariko igikeri kumenya ko ari igihanga cyane mu gusutama kwacyo bucya mu gitondo cyaguye mu cyobo cya metero 10 ugasanga kiri hejuru mugabo nguye ameze nk'igikeri arimo arirwariza yakamye maze kugenda agiye kuvayo yumva harindije nuko yakaje nayo ku kiraro hejuru caho yitonze irimo abasirikare bayiraka shaho mwongereza ari mu byago bamutashine biri hejuru cyo cyari kiremereye hejuru ku kararo mani shimwe kumbe ntabwo bajyaga baraganira hafi yumva hejuru barimo akagabo koga barimo akagabo barakabonye baya hejuru y'ikiraro n'ibyuma bararashe bacangangisha umugabo kubwavayo hari umukuru waje kuru cyane ngo nibondo kabondo afande kabondo we muziga sha muziga ko kaginga ndagashaka ari kazi masha mukazane niba gafite n'ikiburisha bakurura umusenzi ng'abakurira inkoko y'umurangi kandi ngako sasa mu kirere n'ibyishimo mukagire sha mujari kuryinyi midari barayica feri ya mbere ni muri gereza hakuno hari umugabo wamuzanye ibazi wari petisho bavuga ikiwabo cyarabo banza barasaka baramusaka bose baramusaka isaka ko nta ntwara afite Your name? Which one? No. Rank? Sergeant. Rank? Your unit? Sergeant, unit yawe yanze kuvuga mugira kuryinyo we ukina n'abarabu bagufashe ntubufindo uginga sana kwanza uri n'umukafiri wowe ntabwo uri umukafiri wapi ndi umusiramu uri umukafiri gatsinda baramuhonda gutya Israeli. uri umunyesirayeli No, I'm British. ndumwongereza I'm British. I'm just a British soldier. You are an Israeli. uri umwisirayeli abarabu shabanga bisirayeli kwa muginga What you are doing here? murakora iki hano you are an Israeli yanze kuvuga aravuga ko ari umwongereza kumbe koko niwe barabizi anze mwereke muhiri hakiri kare I'm a British soldier. Umusirikare w'umwongereza British soldier. Just a British soldier. Umusirikare w'umwongereza. Kuryinyo kandi barapima kuri inyo rimwe baragira ngo y'uruhande rumwe yose agenda kuka bose bamujyaho bose bamujyaho n'ubufindo we n'ubufindo صنع عليه اضرب الخائن kumbe harundi mugenzo ne bari bacakiriye hako niko umwana wanje dore umuramba umwana wanje naramubyaye ajya mu gikomando none abagenga bamwica reba makafiri kuntu bamurasaguye do muzehe umwana bamurasiye ku rugamba abajwe no kuntu abakafiri bamwica umwana abakafiri nk'abariye n'abaturanyi bamuzehe barahari aho bafatiye ibikafiri kimwe kirandani na mugenzi wacu umwe ari hanze niho bamufungiye nawe bamucaca arimo kwiruka. Like now. Your rank? Rank yawe? Sergeant. Sergeant ntabwo baramira byabwira. And your unit? Unit yawe se? Under the Geneva Convention. I'm afraid I cannot answer that. Ndi umusirikare usanzwe w'umwongereza. Aho zeshana.
ibyanga gusa tonga niki. We are not in Geneva. Yababwiye ngo iby'amabwiriza y'intambara y'i Geneve ngo hano ntabwo turi muri Geneva. We are not in Geneva. Geneva Convention ni ukuvuga ngo mbaye intambara yari umusirikare bamufata nk'umuntu usanzwe. Muze bamwe uburenganzira bwo kumukafiri. Niwe wanda si mwana wo kapfa. Niko. Yawa mukafiri we. Tata. Yawa yego yiko. Mwana naragenda mutwita ndamubyara fungura ikigori. Ngiki kindi bataki. Tumuzaza umwana bari hano yarakaye. Reba wo kapfa we. Reba ngiye kukuruma ko ndahera kuzura n'ukundi. Undi nawe hakuno bamereye nabi. Mbara. Go. Fine. What is that? Genevik. It's gold. Nizahabu. Alright, musoke mwebwe, musoke kwanza mwebwe musoke. Afande yumvise ikizibiti. Musoke mbonye ikizibiti, musoke. Show me. Nyereka wo kapfa. Nyereka. Afande yumvise ikizibiti. Mwongereza bamereye nabi. It's very good. Of course it is. You think I'm stupid? Cheka ndo musiko. Think I'm stupid. Oh, stupid. Mucheka ko turabaswa mukadusuzugura mukaza kuvogera igihugu cyacu. Njinga sana. Please. I want you to tell me Ngira what Israel is doing here. Ikizrael ikora hano. Urumva? Sorry. I can't answer that. Ntabwo abisirayeli mbazi baramuha. Urundi uri hanze bamurikiye igisaza. Arundi fandi waruje maze amasari barayatera fandi mukuru araje fandi afite n'abamwerekeza dore umusore umwerekeza abayitwikiriye agasura inyuma hose. Dore plaque zo muri Baghdad muri Iraq fandi mukuru araza se cyane kumbe hano hari abasore nabo bambaye civilian nabo uze yarayikuye yaragenda nagasiga wari saza Jinya muzehe ndaga kumunyamerika saza utatwikira ubushakashatsi ngo gapfa turacyari mu bushakashatsi shari mu turere ko n'abanyamerika bameze nk'abanya-Iraq bari mu bushakashatsi uyu bamuriho kumbe yarutimo gutanga za zahabu kizibiti. These coins are what? Ibice ni byiki? Gold. Ni zahabu, gold sovereigns. Why do you carry such wealth? Kukirimo kujyana ubukungu nk'ubu mu mukandara. In case we need food. Twariteganyaga. It's bad to steal. Ko bishobora kuba byadufasha mu nzira zacu. Iki ni kizibiti kwanza. Kizibiti. Fande wundi arahagera. Sango yarimo arabika ibizibiti. We, ibyo ni biki? Fande. Uyu musiko nari mfite ariko reka mugusigire fandi nibyo bizibiti kapfe nibyo bizibiti ni kizibiti buri fandi wese arafata ikizibiti handanije bizibiti kweli zanezo yitunze. His bows were handmade, probably in London. Izo nkweto ngo byanze bikuze zakorewe mu London. Miss Bite now witwa Frank Sergeant. What do your friends call you? Nishoti zazo kwita Andy. Perhaps you can help me. Of course, we have captured the other members of your group. Andy. Are you the same group that was discovered south of here 3 days ago? I'm trying to help you, Andy. I don't understand it. I'm trying to help it. You're confusing me. Bamfasha banguramenyo ubuzi ku ruhande rw'ibumoso rwose bashiremo areye ku majigo nta kintu usigaranye rwose ntanamwayene Andy, what's your unit doing in this part of the world? Andy, unit yanyu irakora iki muri iki gice cy'isi kure cyane nkanga uyu aravuga icyongereza kizima yatanye no kumfata kimuntu amwe ku gaceri gakeyi ariko arya nk'imbwa. However, both countries would not know jack shit into their territory. Ntabwo numva leta yakohereza abagabo nkange badafite umwanda baze mu bihugu babagiye mu ngo bapfe gubuka bajyayo. I understand that you are still doing your duty. But I have to do mine. Ndaza kukubisa ndakuhereza abandi basore. So, hanyuma what was your task, Andy? Task yanyu ari inshingano nizihe zaba? Don't insult me. Kandi wo kumbabaza Andy yanze kuvuga. I don't even know where I am. Sinzi naho ndigiye. Nabonye gusaba tunari. Brown not tell us anything. I hate the army. They didn't tell me I would have to do things like this. Batwereje nibatubwira nicyo butuje gutike tubana abandi badufasha menye kwa mube bande bahanze fandi kumbe dore mugenzi we barimo barakandagira. Do you know who White Sox are, Andy? White Sox cyacyo Andy nitwa amasogesi y'umweru ya umva magambo. They are our secret police. Ni polisi y'abanga yo muri Iraq. Are far more brutal than ours. Uburyo bakubazamo nabi cyane kurusha ko tukubaza.
I will ask you again. Ndongera nkubaze. What is your unit? Unit ni yihe? What were you doing in northern Iraq? Murakora iki muri Iraq y'amajyaruguru? I will see what I can do to have you protected. Nura mukumwije kuri ndagerageza ngira icyo nakumarira hanyuma nkurinde. Ni wanga ndaguhereza bari abagabo bambara gisivili. There is nothing more I can do to help you. Nta kindi rero bwanze kumbwira nakufasha. Yewe. Pandarahamagara. Odo. No wanyu mwabaswamo. Barazamura abagori babi cyane. You need him now. Niba ugira Imana tangira uyisenge kuko ugiye kwikenera. If you have God, pray to him. You will need him now. Oh! Yaramuretse baramujyana kandi bambaye vile. Ubambaye babajyana ku manywa. Abanza kwatisha mu isoko rya Kiradiha. Dore mama shenge acuruza sambaza amasaza bayuziyo. Genda mwamasaza mugendesha. Bazanye abanyayisirayeli abarabu bose baragenda bavayo bari mu isoko buri muntu atibye ngo bagiye kureba abanyayisirayeli kuntu basa baza banahondagura dora abaturage we basa mujyane mwamashitani muri abakatira abanyayisirayeli barabita abanyayisirayeli arabungereza dora abaturage babateje abaturage mu isoko mwegere hano abaturage bakubone wo kapa mumubone rata ukubise inkonjo ukubise igiti ukubise urukiko ukurumye n'amenyo hano wamuswa we abaturage mu isuku bakura muri ayo masoko nijoro barangira babajyana ahandi ngo ni secret police of Iraq polisi y'ibanga muri Iraq kubaza nabi cyane umujyi wa Iraq number rimba side. Think I should have. You like? My favorite. What is it? I make another just for you. Reka mbohereza gatatu. Kibohereza umuhumeke. Experience. Nagatangaza uhari wari bumvije umwotsi ngo iryo tabara rikunda cyane rihumura neza. Kigabo kibohereza umuhumeke. Sasa ari maraseka. Sasa byarakubise maze abari babajyanye bavamo biruka. Ubwo barikomeza mu biki. Aho babajyanye ko ari ahantu hateye kwaho katurori. Mugabo yababwiye ngo niba bagira Imana baraza gutangira kuyikenera nibayisenga hakiri kare. No. Oh, about Buzz. Dead. Hypothermia. We had to cross the river. Oh, Andy was in a shit state, mate. Kwerekera muri Syria twebwe twagiye turimo gukata inyanja n'akamazi mwibuke neza bamwe baguye mu mazi bari mu kuyambuka uyu niho yafatiwe. What about Mark? Araganira na Andy. Dead man. Bisa naho biri butubere bibi cyane. He took him to the crossroad. Niko nanjye mbibona ibyo twajyatse ko bishoboka biraza gushoboka. How far did you get? Waje bingana iki? He's there. Almost tested. Umunsi umwe ndetse nabukeye bwaho. Ceceka we. Yeah, okay. Sawa tugiye guceceka wa. Abavuga ngo bagiye guceceka abana neza ukajya ngo nubuhora aho babajyanye. Secret Service Prison Baghdad. Muri gereza banga. Muri Baghdad ni wabagejeje. Gereza y'ibanga itazwi. Secret Service Prison Baghdad murwa mukuru wa Iraq. Muri Baghdad babagezayo. Ayo wa muswa we abita Bisirayeli abagabo bahakanye baturabongereza naga babyumva. Dani muri gereza y'ibanga. Urukundo iteye ifite shabi ifite murebe filime nako. Bate fresher n'imyambaro ifite fresher dore babaye nka base ibirundo nabanyiriro basaze. Well, at least they can't make us pregnant. Kubaza abagabo batsimbare nago bakuvuga ibyo byabazanye muri Iraq. Gereza y'ibanga. Uwo barakurura kandi gwambirwa ko numenye naho uri. Baje kuneza nze kuvuga mugenzi wabo musigamo hano. Baramuzana hakuno kuza kumuvugisha tu. Kuko baramwita n'umwisirayeli arimo arahakana ko atari umwisirayeli abanago babyumva na wundi muntu ufite basi bambere beza cyane kwisi nk'abisirayeli baraceka ko baje kubana imbunda. Bamushize awundi muntu yumvamo mu gihari. Hello muraho. Nimara twakiki ko wenda siko wita.
think I need medical attention. My friend also. We're not animals. First, what you are doing in our country. To help you. Helping us, Andy. Tell me the plans of the Israelis. I'm not Israeli. Baramujyanyeho neza umukaza kumonda gore ko mujyanyeho neza ari najyanyeho neza bakurura nk'igifuka kibirayi yewe n'ubufinda ndakubwiye ako uziko ako bacumuga ngo mugabo mugenzi wawe n'umwiruka byo siga imbaraga zigusubiza inyuma kuntu imafasha nk'uyu mugabo aramutse agize ategeye yagukorera ibiki Jerry kumbe hariyo n'abandi bose barahambira Andi we barabisika numwe ava kumuhata igiti bakajyana undi kujya kumuhata igiti babishi noneho biga kava abandi bagatabi abandi barandika mu bitabo buri umukuru mujye mumva ku bantu n'ubufindo undi bakamuritubizayo nene wamugiga akanya ko kuruka not until ababwica bazanya Abisirayeli muri Iraq hawaze we mukora bana mu wamuginga kwanza turabizi ubwo wasanga uri n'umukafiri udakase yesike True, I'm not really. Abundi umwisirayeli cyakuri imbere ye arashonje arumva impumuro y'ibyo bikaranze neza sana wenda ko numva mfite circumcision is part of their religion. ntago mbabeshye ko Abisirayeli teka nta ruhu baba bafite ngo afite uruhu Rusa arashaka kuvuga ikera buriya ntago bamugize gutya rwembe gutya nimakasi gutya hakurya ruwerekana ukuntu babigenza nabe rwose ko nta n'umwisirayeli Abisirayeli babwirwa nuko nta bagira ngaho tugaragarize ko nawe rufite kigabo bandi bagabo bagenzi bacu mufate ku mwako do ni mubibona se do I pulled as hard as I could, which was difficult due to the cost. kirashinyika abakafiri kweli urimo aradukasa kwe mukafiri hari uwavuye maze araza yitonza afata igiti aseka ariko hangaho rya kuri ndazi ngarya afata igiti ka umwisirayeli ndangiye kubyemera ni igiti mu ntoki What was your mission? urana tibyo byatemeze There's the British planning to do. abongereza se murapanga gukora iki wowe kapfa we itaho igiti nambyini Mariano ndakubwiye abagome sa abantu bitonze kandi gukubita wigishaho aho yagibise ntuhambaze menya ari kuri bote mbega babo ndapfuye mwukatwa mbega hano ababaza we baramwaye shawe Cancelled or changed. Queen and country. That's bullshit. kana gaminze kugenda yicuma niko ababazwa umusubiriza amanywa nijoro akazi. Shall we start again, Andy? No. Ntabwo uraka Andy. Moye mumbishe gato yarasa na wenda kuvuga. Sigara mu mugabo nawe. Bandi baraza bagenda bandika ingona biswe ku munsi akandika amenye yakutse mbese abanyamashuri ku tuntu twose tungura amaso ubona abagabo muri imbere nta mikino bafite n'abanyayiraka barakaye bakagaba burya nakanuka nimushaka namwe nimugarabe mujye mugenda munuka gwa nakanuka banutse mbere baramukubise igiti. I'm a member of a search and rescue team. Ndumwe mu bari ba member ba search and rescue team ikiri ngubutabazi ndetse no gutabara pilots. Byagenze bite twabuze ba pilot mu ndege. I'm a medic. Medic. Nani makando muganga uri umuganga? A medic. And what was your mission on this occasion? Mission yari yi. I don't know. Simbizi. Listen, they operate on it. Bara tugituze tsari ba pilot babuze bavumbuyeho bari. I need to know. Bamuswe ko nani makutubesha banze. Well, it's anything. Just to get on the helicopter. Good, Andy. Hari mu ndege muri helicopter. Now you will eat. Then we will talk some more. Thank you. Reka tugwa kanyurukemo hanyuma turaza kongera kuvugana. Murakoze inshuti zanjye. But first, mbere na mbere, you will send the paper for the Red Cross. Uraza kusinyiza impapuro tuze ku Croix Rouge Red Cross. Bareko bagutabara kutubwiye uri. I can't. Sinshobora. The army, they will punish me for me home.
ndamutse ngeze mu rugo mu ngabo bazamana kubera ko nasinye impapuro z'abanzi barongera bajya kumucaza ntagishoboye no guhagarara. I tried to fuck God. I begged him to help us and said as much of the Lord's Prayer as I could remember. Umugabo yigeze ngo aho yafungiwe yasenze amashengesho menshi adashobora no kwibuka. Manchester United win, huh? Very good team, huh? We look very happy now. Hagira ikipe yawe rwose basa naho bagiye kuba sibyo bamwereje amazi shari mu mwanda. Usenda mu mazi byo bamariri. Mugenzi we. Stop. Hey, no look. Wireba wamusuka wireba. Mugenzi we dore kuntu barimo kumukurura agategewe kabuze Burundi. Muba ndi umusawa. Meze sawa muvandi meze sawa nawe ndakubona umeze uke. Tekereza umuntu kuntu ameze ariko ngo ameze sawa ukanamubaza. Yewe data we bamufunguriye akaryanga rero ye kubituga ituruka mara menshi cyane kandi. Devastate Andy. Goy. How are your teeth? Are they still giving you some problems? Broken. We have a dentist here. The dentist here no move ko ambe. 9 years. Niba utaratubeshye kugufasha iryinyo ryawe rifite rimwe urwaye. Ryakutse ni mugoroba. Muganga ubwo yaje nta mpamvu yamasubiyeyo arareba ko nanda arwaye buriya rimwe ryiduza nandi tukurwara kumene ko bajya kura yanga kwasama sama wokapa asama niryo niri ndumva ari indembe ni indembe umuganga wahe yewe data we yamujombye igishinge mu kanwa. How do you think we're going to do? Urumva tako tugufasha turagufasha ku ngufu. If you like us, the men aren't you? Watu benshi myeto na nege yigeze gwayo nimi. 20 men and 100 men dead. Ndumuganga nyabaki usaba abasirikare ijana bose araba. Urumuga wahe. Tell me. I don't know anything about that. Nababwiye nabininzi. Please. Ndabinginze. Please. Ndabinginze. Mumugirisha. Namuganga baramubwira mumufashe mukuri iryo ryinyo mumufashe mukuri iryo ryinyo. Kora ibicoboka byose umugabo arongera baramwicaza ko yakamwicaje. Uyazana pensi zingizi zikora amashanyarazi umuriro kugira ngo kitanduma babushyira ikintu mu kanwa. Kandi iryinyo ureba abagabo yirira shikarete uyu nguyu. Data we bamukuye ikinyo. Ibyo ni ryambe babagenzaga. Bakira dadi merewe nabi bagi dadi rimira raswa shawe. Bitutu murakapfa namwe mu. Sasu bakira nabi. Ngana unatwe tujaruza bati hejuru ya pe. Mugenzi uri ku ruhande sanuri. Wakamoza. Ayashitse. Ndakubaza urasubiza kuba. The opera. T. S. Ndashaka. Yakoze mu mata. Kwanga mu. Not last. Izabwo zigiki. Baba numva. What's wrong here? Hano mu No, we can try. With your government you. Bikoresho bikora. Do not tell me who you are. We will simply I can mind the actors out, isn't she? This was real. Designed to fill our eyes to each other. Kuza amahoro atabyose no kandi sabone bari rove chimbina genda byi ingenzi uba kubana ahubwo nakwa bitatuma yasubwi aramusa tabusa bose barayisana n'umushaka kuvuga shimbi Subservation. Confused. Going on. It was the SR. Komba kusi. Let's report some links there. Patrol put for the position. So we're out. Twagomba tuzana kurishingira. I did not. Syria. Cyane ni bituma bigakora Helicopter. helicopter narivo kumwemerera. Barambuye incuro bwije kuri fiber optic. I simply left out words like scut. Nta kindi cyabaye. Aranye map imbere ye. Batwereka ko mwari mugiye. But anyway, it's not quite going to. Ikibazo cyagisigaye kwari ukumva niba bamwizira gusa.
ko yaje kubabwira ukuri nabo nta kindi bakoze. She's working on Dinger and stuff. He wanted to come fight. Mumaze gukurikiza ko ariyo usagana mwaye magahenye ubona ko tugukarasa kwagira niko kuko nguko bakugenda bamworohereza ngo maze iminsi atongeye gukubitwa nyuma y'igihe gito. Yaranahinduye. I was depressed. Thought of Jill and Kit, not even knowing if I was alive or dead. Doing it, let's just cry. Bazaga byinshi n'iwabo bakeka ko ari mu cyangwa se yapfuye. Nta kindi cyabaye. No bloody calls. No decent maths. No bloody backup. Nta bufasha. Nta kivurira babatumye radio ntabwo zigeze zikora ntabwo babyitayeho n'ibituma nawe rigerayo. Green for Christ's sake. Kana gashya. Bibuke baratandukanye barabasore 8. Niko bari 8. Babibo twabonye ba mbere bafatwe n'abandi ariko bagiye bafatwa. Mbura umwe yaciye ukwe. Military prison. Ukura muri ya gereza y'ibanga muzana muri gereza ya gisirikare. Prison militaire. Military prison gibuze bashobora kuba yafungwa neza kurusha ahandi usibye ko nabyo ntabwo buhari. No guhungira ubwaye mu kigundo. Oya buruguri. Buruguri we. Buruguri niwe shamwipeye. Duzano bamufunguriye. Sanga na mugenzi we bamwoherereje kuva kuri wa munsi ababwira ukuri. Byumweru bishize ari byinshi. Ntabwo bagikubitwa cyane. Yeah. Bueno, Ya, yarasha yela ukapfa. No muhanzi yesje gariwe. Aje atangira gucukura iyo hakurya iza kumena hakuno. Hamza. Bandi urumva umeze uti. Koresha intoki nini yuzuye utsindageretse. Michael Jackson. Michael Jackson? Yeah, I do. John. Yeah. I sing in a group here in this clear night. At the Meridian Hotel. Naina ngare turamukunda cyane we mucuranzi w'abanyatuza abandi ni bande hari. Like my voice. Daddy cool. No muhanzi buruguri esye gari we. Will you show me Nandi after the war? Inyuma y'ambara nanyo zaza mubwongere. Nandi. Zaza ukapfa. Do you love him? Bazanyakira. Cyane. Hano zaze ni karibu. Mani zahuze gusa nanye ndi. Muzakwe. Mubu mujinya waramba muri yari maracukuza intoki aranje kubera umujinya byana muyobeye ntacyo gukora gihararangije ariko sundi. Toyi hanagurisa ho esye gari we. Ubundi bo ndi nubibi. Yego. Cukura. Yamwereka tu byose birashoboka. Chiro mukati we. Nireka ko byose bishoboka. Hey, stop sucking up to that little wanker for your face. Promise I'll never divulge what you need to get up to. It's like shit off me hands today. Na Iraq baragenda bagira ubwoba bisa naho intambara irimo kurimba kandi bageze kure. Long now. Do you really think it's going to be like Breaking Ranch? Donska, Chaplin, Rasberg. Instead of bend over, bang, straight into a bin liner. Hobu nta n'umwe udategereje agashya kumva Iraq. We weren't sure. Gibuze Saddam yarangiye. Saddam baramwaye byanyabyo. Ngabo suzumwe. Zaramwoherereje bazakabaraga. Ngo bari bafunye muri gereza. Mabohero. Tageti zirimo. Stan, Dinger. Amagaye babasore. Batatu nibo bari going home. Muratashi. Ngiki? Not Andy. Nuko imeze muratashi. No, Andy. Not Andy. Ariko atarimo no bavuga ibikingo ntarimo. Abandi ngo batashe mugenzi. Kuri wa ruje yari yabimenye. Here, cash. Akira wangu. Amwereza ko yarafite. Ndengo ngomba. Bandi baratashe. Bafe bamenya abasore kuntu bafunze. To shoot me. We're all together. Funeral back in Hereford with the old soldier I'd been. Dinger would have shouted, wanker. Piss up. I got to thinking about Kay.
kandi utekereza ku mwana we. She'd made me feel more composed. Utekereza no ku mudamu buryo bro utekerezaho. Suruko yararaho ngaho amasahani menshi byari birima bidatsinze cye kigakora ukumusa bikurikira. The Iraqi conscripts seem to deserve pity rather than anger. 200,000 of them themselves up. All they want to do is go home to their families. Ingabo ibihumbi bibiri z'abanyayiraka zari zafatiwe ku rugamba n'ingabo z'abongereza n'abanyamerika n'abisirayeli bafatanye. North from Kuwait to the Iraqi port of Azaz. Iraq yari ivuye mu majyaruguru ya Kuwait yemeye gusubira inyuma gasubira mu gihugu cyane. The burnt out, smacked remains. Benshi bamaze gupfa ngo ndetse ngo abaye ibihombo byabaye bibiri. Saddam promised them glory. Saddam yeje kumanika amaboko. Izo mbohe zamusubiza. Concerned it's over. Saddam Hussein better know it's over. Ambara sana wirangiye Saddam Hussein ko yemeye ko intambara irangiye. Again, then he's going to dushaka kuraka kandi imbohe z'intambara natwe twa mu imbohe z'intambara. Urako z'intambara nuko zagarutse z'abanyamerika iso bose babanza mu mavuriro yaho ngaba bareba ko babura iz'abanyamerika n'abongereza ndetse n'abisirayeli. This is Shama. Nuko n'umusore yavuyeyo andi. They're going to start taking hostages. Nkangana niba mari kumwe nawe umwe mu ntambara hakuno arabahari. Umusore bamujyanye hani ngo haimza zini ngabo z'intambara bitana mugenzi umwe. Todi yaramunye bamwe bacitse yakubitanye n'undi usa nakire mu Broad Mesawa. Dore ukuntu yabaye wajya n'ibishyimbo bagiye barakaranga baranje barunya gusagasara hinda bamwe ko zatuze nimba ndi mu gitanda ryanye kunyaka gutuma mugenzi ko yabigeze babona baranaga umwe kumva ko ndi mugenzi aragatangaza kuba kiri muzima. One thing, piece of breeze block, one in my burger. Yeah. Did you have anything to do with it? Seka. Yeah. It's not sweet. Bari bagenzi bari baramusize muri gereza musige naduha mugenzi. Ndizera ko tuzahurira mu Bwongereza. Yishimye se cyari kwerekera bagataha mugenzi. Intambara basaga n'abayirangije gusa yari intambara kwibo iyo batakikaga kangiye. Basigaranye inguma. Back in the UK, had an outrageous pistol. Aravuga UK cyaba gishimo benshi bakipfuye ko bari kubagiye mu ntambara arabuza benshi. Turned out they were more strung out than we. Nuko byagenze naza kurangira hati ya Iraq na Kuwait. Bageze mu wabo. War is barbaric. But if you think intambara barbaric yari intambara imeze nk'ari y'ibyihebe buryo bafatagamo abantu. Your breath. Kubabaza agatangaza kandi yasize karamonye karishima. Mama kana nawe yaranezerewe bamanye po umwana agarutse. Ishimo bwari bwose. Bajwe ku rugamba bararwanaga nabo. Soldiers, my profession, and I'm proud of it. Yaba twagwanye gisirikare kuko baje mu murongo wacu wanyuma tujyanye ari uko nabari rangiye as well. Ibyo byaramunejeje. Yari yaranze kuvuga muri Iraq. If I met any of the streets tomorrow, I thought I could get away with it. Niba ari inshingano ngo yikakora umugabo arimo aratubwira Shin Bin. Ayi inshingano birenze yo kuba yararwanye no kutamebanga. Baravuga umunani baragiye batanu bonyine batubapfiriyeyo. Basubiye mu Bwongereza. Agapirime niko kagenze kitwaga Bravo 20 turabakunda cyane. Yari hanga on the library. Kurikira nuciko turakomeza.